ni nyuma y'uko M23 ifashe Uvira Tombe, byagaragaye y'uko hari abasirikari bagera muri 200 b'u Burundi bafashwe. Abarundi 200 bakaba bafashwe. Reka tubyumve mu nkuru irambuye. Muhawe ikaze no kuri channel Mr Skolele Kizito, aho musanga ubucukumbuzi burambuye hirya no hino ku isi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwumve uko byagenze, mwumve n'amakuru agezweho ubwo M23 yari yafashe Uvira. Ese kuri uyu munsi byagenze biti, bihagaze biti? Mwumve. Umujyi wa Bujumbura barunzemo icyo bakora ni ikihe? Ni ukuvuga ngo Ndayishimiye yabuze ibyo apanga n'ibyo akora, bizisigaye ari ingabo zidafite umuyobozi, aho mu mujenerale utekereje kudeployinga ku mupaka ahita afata ingabo akazijyana ku mupaka bahuriyeho na Kongo ndetse no ku mipaka y'u Rwanda. So rero bwana munyamakuru, icyo nakubwira nuko kugeza muri uyu mwanya mu rwego rw'umutekano nta mutekano uri imbere mu gihugu, kuko n'umurundi aravuga gatoya nawe bakamwita yuko ashobora kuba ari icyitso cya AFC M23 zamaze kwinjira muri Bujumbura. So rero urumva ko ari umutekano, ari mu by'ubukungu, ari imibereho myiza mu gihugu cy'u Burundi bakomeje guhura n'inkurikizi, ahubwo Tombe ya Uvira yimukiye mu mujyi wa Bujumbura, nibo bameze nkaho bari mu kaga karusha abo mu mujyi wa Uvira. Urakora kuru icyo nicyo nabanza kuvuga muri Bujumbura, hanyuma nimba bishoboka mwaduha umwanya tukavuga ishusho iri muri Uvira nyuma y'ifatwa ry'uwo mujyi wa Uvira. Nyuma yuko M23 ifashe uyu mujyi wa Uvira, yatangiye gukora ibikorwa bimeze nkaho urubwirinzi bukomeye ishinga intwaro hano ku mupaka Kavimvira, binajyana nuko izi ngabo nyinshi z'abarundi zikomeje kugenda zirindwa ku mupaka. Bivuga neza ko n'ingabo za Tanzania zamaze kuba mu by'ukuri zigezwa imbere ku rugamba. Uburundi bwiteguye kwisubiza uyu mujyi. Bihagaze gute bwana Ngoga? Niyo situation iri mu mujyi wa Uvira nyuma yuko Burundi Uvira ibaye Tombe, Uburundi bugahita bufunga umupaka? Bihagaze gute amakuru ari kubera muri Uvira aka kanya tuvugana? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo cyifuzo cy'u Burundi cyakomeje kuva Uvira igifatwa. Ni muri urwo rwego rero no mu makuru tubagezaho nuko leta y'u Burundi yagerageje gupanga urwo rugamba, aho bafashe aba special commando b'abarundi babohereza ku mupaka wa Kavimvira, banyura Panya atari kuri boda, bajya kugaba igitero, bagamije kujya kugaba igitero ngo banyure mu nzira za Kawezi, za Kiriba, ndetse bashobore no kwinjira muri Uvira bagaruka kuri boda ya Kavimvira. Ariko ibyo umugambi wabo warabapfubanye, kuko mu mwanya bapanze iyo gahunda yo kugaba icyo gitero basanze ingabo za AFC M23 n'amadubu ukurusha intelligence, abakurusha ikintu gikomeye cyane, bari bamaze kumenya ayo makuru. Ni muri urwo rwego rero byabaye ngombwa yuko ingabo za AFC M23 zibihorera bakinjira, barangiza babategera ku mupaka w'u Burundi. Bamaze kubategera ku mupaka w'u Burundi babarasa babajyana mu gihugu, mu butaka bwa Kongo. Ibyo rero neza nkuko twagiye tubibagezaho mu makuru, n'ubu ngubu tubikomeje kubagezaho mu makuru, nuko izo ngabo ari 300, ingabo zirenga 100 zarafashwe, abandi bararaswa, abandi bakwiriye imishwaro basubira ku butaka bw'u Burundi. Abaturage bo mu Gatumba bahiye ubwoba, abandi batangira guhunga kuko bumvaga yuko AFC M23 yagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi. So rero birumvikana yuko nyuma yaho nibwo bafashe izo ngabo zirenga 100 bazisubiza ubuyobozi bw'u Burundi, ariko General Maeshi coordinator wungirije w'ingabo za AFC M23 n'amadubu wa General Byamungu nibwo yabashije kwihaniza mu buryo bwimbitse abayobozi b'u Burundi yuko batazongera kwihanganirwa na rimwe ubwo bazongera kugaba igitero, batazongera kubasubiza abasirikare bazima, ahubwo ko bazatwara imirambo. So rero bwana munyamakuru, icyo nkubwira, umugambi w'abarundi kubera kumwara imbere y'amahanga n'isi, bakomeje uwo mugambi mubisha roinga izo ngabo ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Icyo nicyo navuga bwana munyamakuru, ninjira muri Uvira nimba binyemereye nakomerezaho. Hari kugaragara imirambo myinshi y'abasirikare b'abarundi bakomeye kugenda mu by'ukuri bapfa, dore ko benshi banza kuri reporting, ariko kandi mutuvugana iyi minsi
intsinzi ikomeye cyane. Ibiro bya guverineri hano muri Uvira byamaze kuba byimurirwa Ibaraka. Biravuga neza ko ari n'umujenerali wamaze kuba wiripotinga. Bihagaze gute? Ko bivugwa neza ko iyi ari intsinzi ikomeye. M23 abaturage benshi bakomeje kugenda bahunguka zone de Fizi, bategereje mu by'ukuri, bategereje M23, bategereje amatsiko menshi, kuko mu by'ukuri bavuga neza ko mu by'ukuri iyi zone de Fizi nayo igomba guhita ivamo byihuse aka kanya tuvugana. Bihagaze gute ko biri kugenda bigaragara neza ko hano Uvira abaturage benshi bari kubyinego, kandi bikanarangira n'abasirikare benshi b'abarundi barambitse intwaro hasi, bamwe batari banagaragara bimbiye abaturage. Abo bazana n'abakiripotinga kuri M23 ndetse na operation ndetse n'abano mu minembwe ziheruka gukorwa ari gukora amasuku hiciyemo abasirikare benshi b'abarundi. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ishusho twageza ku bakunzi bacu nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira nuko abakunzi bacu bakurikira radio na televiziyo yacu, ndababwiza ukuri yuko aho muri Uvira impunzi zikomeje gutaha zari zarahungiye hirya no hino, kandi ubuyobozi bwa M23 bukomeje kubakira ndetse banabahumuriza. Ni muri urwo rwego rero mu mujyi wa Uvira nk'uko wari ubikomojeho, guverinora cyangwa se ibiro bya guverineri n'abadepite bose bakora muri ariyo guverinora byimukiye mu mujyi wa Baraka. Aho rero Ibaraka niho himukiye ibiro bya guverineri n'abadepite bose naho ngaho bashoboye kujya gukorera. Aho rero icyo nshaka kuvuga, ishusho mu mujyi wa Uvira nuko General de Brigade Byamungu Mahesh akomeje operation yo bakomeza gusaka FDNB, Wazalendo na FRDC bakuyemo imyenda bashobora kuba barihishe muri imwe mu miryango cyangwa abandi bari mu mazu y'abagore bari barashakiye aho ngaho. So rero operation ku munsi w'ejo bashoboye gufata FRDC bagera kuri 34, bafata FDNB 18, Wazalendo bafata abagera kuri 70 kuko abaturage bagiye babagaragaza, ariko bafata Wazalendo na FRDC barabwira ati mwe muri abakongomani, muri bene wacu, nimuze dufatanye igikorwa cyo kubohora igihugu cyacu. So rero FDNB abafashoboye gufatwa basangishijwe izindi zikomeza gufatwa, ari nako Byamungu akomeza gutanga amatangazo asaba ko nimba hari FRDC ndetse na Wazalendo bakishe ko bahishuka, ndetse anakangurira ababyeyi babo, dore ko General Mahesh yakoreye aho ngaho mu mujyi wa Uvira na ni nawe aheruka mu myaka 13 ishize aho bamukatiraga. So rero ariko ngo umwanza gukira kobo Imana ikagukira kanzu. Ubu rero General Mahesh ariyo nk'umuyobozi w'umujyi wa Uvira. So rero mwishusho iri aho ngaho nuko iyo guverinora yahungiye iyo ngiyo muri Baraka. Ni muri urwo rwego rero muri ibyo bikorwa bya Wazalendo haje kuzamo uwitwa General autoproclamé René Itongwa n'umubembe. Uwo nguwo rero wo muri zone de Fizi yabashije kwiripotingana na Wazalendo yarayoboye za umutwe wa AFC M23. So rero nyuma yo kwishikiriza umutwe wa AFC M23 arimo arakora ubukangurambaga mu buryo bukomeye cyane, aho ahamagarira abawazalendo mu mitwe itandukanye ko nabo baza bakiripotinga muri AFC M23 kugira ngo bafatanye urugamba rwo kubohora igihugu cyabo cya Kongo kiri mu mwijima w'igitugu cya Kisekedi. So rero bwana munyamakuru, icyo nakomerezaho nuko nyuma yaho rero aho René Itongwa kuko azwi cyane muri zone de Fizi amaze guhamagarira bagenzi be n'abaturage kwakira AFC M23 n'amaboko yombi, byabaye ngombwa yuko noneho habaye ikibazo mu mujyi wa Baraka. Kandi uwo mujyi wa Baraka nshaka kubabwira muri aka kanya mbere yuko mbageza intambara uko byagenze aho mu mujyi wa Baraka. Abaturage guhera Makobola barashoboye guhunga, kuva Makobola ukageza Lweba bashoboye guhunga, bahungira mu mujyi wa Baraka. Hari abakunzi bacu bajya bifuza kutubaza ngo niba ujya muvuga ahantu mujye mugerageza mutubwire n'uduce, kuko bamwe hari igihe bakubwira bati aho ni iwacu, udukumbuje iwacu. Ibyo rero ni byiza kandi ni iby'ingenzi, nuko kuva Lweba kuva Makobola winjira
aho bita Munene, wava Munene ukagera aho bita Ngovi Swima, wava Swima ukinjira aho bita Kabumbe, wava Kabumbe ukinjira aho bita Mboko, wava Mboko ukinjira Sanza ukahava winjira Lusenda, wava Lusenda ukinjira Lubumba, wava Lubumba ukinjira Lweba, wava Lweba ukinjira Kabera, wava Kabera ukinjira mu muji wa Baraka bita Mboma, niyo centre ya Baraka. Aho rero ibaraka birumvikana ko abaturage benshi bahunze baba muri utwo duce niho bagiye kwirunda, ariko basanga n'abaturage bo muri Baraka ubwabo bagera kuri hejuru ya 60% nabo barahunze, banyura inzira za Lulimba, banyuze Fizi bagana Lulimba, bambuka bagana mu muji wa Kalemi. So rero bwana munyamakuru, birumvikana ko muri urwo ruvunganzoka rw'urujya n'uruza rw'impunzi, aho rero mu muji wa Baraka haje kuvuka ikibazo cyavutse hagati ya Wazalendo na FRDC. Muti icyo kibazo cyagenze gute? Mu mirwano rero yabaye, habaye imirwano ikomeye mu buryo buhambaye ku buryo abaturage bahise bavuga bati AFC M23 yamaze kugera hano Baraka, batangira kugira ubwoba cyane. Ariko yari imirwano yari yahuje FRDC na Wazalendo. Icyo rero bapfuye nuko Wazalendo bahagaze muri Baraka ara ku kiraro cya Mutambara, baravuga bati nta mu FRDC uri bwambuka hangaha n'imbunda muzisige, ni kuko murimo murahunga, ni mukomeze muhungire Kalemi, ariko izi mbunda muzidusigire tuzikoreshe mu kurinda ubutaka bwacu. Aho rero FRDC nayo ntabwo yashoboye kubyumva, kuko murabizi ko iyo mirwano yagiye hato na hato mu mujyi wa Uvira, nani nako byagenze muri Baraka, bararwana karahava. Ku ruhande rwa Wazalendo haguye 20, ku ruhande rwa FRDC haguye abasirikare bagera kuri 16. Kugeza rero muri uyu munota nta mutekano uri muri Baraka, kubera iyo mirwano ikomeza guhuza izo mande zombi. Ndatekereza ko situation Baraka ari uko nguko ihagaze. Murakoze bwana munyamakuru. Abagwanyi ba M23 ngo bashaka kwinjira Kalemi nayo bakayifata ikabatombereka kakanya tuvugana. Tugiye kwinjira mu mirwano iri gukomeza kugenda ibera hano muri territoire ya Mwenga. Babarundi bose bamaze kuvamo kuko benshi bamaze kugenda bahunga suko izagabye bitero mu bice bikomeye, bivuga neza ko mu by'ukurani nizisukoye ze n'ubundi zongeye gutsurwa n'abarundi bamwe bari guhunga. Ibi kubera hano Mwenga biteye ubwoba. Territoire ya Mwenga mu by'ukuri uravuga neza ko mama kwira tunashaka guhita igira tombe bihagaze gute kubiri kubera hano muri territoire ya Mwenga muri nangaba rw'abatura mugabo M23 ihanganye mu na Kwarisiyo. Urakoze cyane. Ndabanza mvuge ku bijyanye na Kalemi, mu mujyi wa Kalemi aho muri Shaba cyangwa se muri Katanga. Bwana munyamakuru, icyo nakubwira cyo ku bijyanye no mujyi wa Kalemi, abaturage ku munsi w'ejo bararanye ubwoba bukometse, na n'ubu ngubu baracyafite ubwoba bukomeye cyane, aho bumvaga urufaya rw'amasasu ruvuga mu mujyi wa Kalemi, ariko badasobanukiwe n'impamvu y'ayo masasu akomeza kuvuga ku bwinshi impamvu ibitera. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru, nk'uko amakuru atugeraho kandi yizewe, nuko aho ngaho mu mujyi wa Kalemi muri gereza nkuru yaho imfungwa zabonye amakuru ko AFC M23 yamaze gufata umujyi wa Uvira, kandi ko abasirikare ba FRDC bakomeje guhunga ubutitsa bagana muri Kalemi. So rero bamaze kubona ayo makuru, nibwo izo mfungwa zagize ubwoba, baravuga bati ntabwo tuzategereza ko AFC M23 iza kugira ngo idusige gereza. Ni muri urwo rwego rero imfungwa zigaragambije ziragenda zitwika ibiro by'umuyobozi wa gereza w'iyo gereza, ndetse imyotsi yarimo izamuka kuri za media zitandukanye n'amateleviziyo. Umwotsi wacyumbaga mwinshi uva muri iyo gereza, kuko bashoboye gutwika n'amadokima yose yari muri izo biro zaho ngaho kuri gereza. Aho rero niho haje kuba ngombwa ko bamwe bafungura gereza baratoroka, abandi kugira ngo bashobore gusigaramo, nuko haje kuza
intervention y'abasirikare biyongereye kubarinda gereza babasha kurasa amasasu menshi. Urwo rufare rw'amasasu rero batekerezaga ko FCM 23 ageze muri Kalemi naho ngaho byaturutse mu gukumira izo mfungwa zari muri gereza ya Kalemi kugira ngo zitatoroka. So rero ndatekereza muri Kalemi bakunzi barushijeho gusobanukirwa birambuye, ariko gusa abaturage na n'ubu baracyakomeza kugira ubwoba kuko batekereza ko FCM 23 ishobora kuba yabagezeho. Ariko gusa mu ncamake nuko mu ntego ya FCM 23 mu gihe gitoya kidatinze muraba mwumva FCM 23 yasesekaye mu mujyi wa Kalemi. So rero nkomeje muri Mwenga nkuko warubimbajijeho hano muri Mwenga, ni nayo mpamvu nakubwiye kugira ngo ufate Uvira byasabaga kugira ngo ufate territoire ya Mwenga winjire muri Fizi, winjire ndetse mu ma territoire limitrofe cyangwa se ihano mupaka n'umujyi na territoire ya Uvira. Aho rero no byagiriye akamaro ku baturage bakomezaga batekereza kenshi bakaninubira impamvu ki FCM 23 itarafata umujyi wa Uvira, kwari ukugira ngo babye neza ku buryo nta hantu hazaturuka umusada cyangwa se intervention iyo ariyo yose ishobora kuza kubahagarara imbere. So rero niko byagenze ahanga muri Mwenga. Rero niho ndakubwiza ukuri haje suko ebyiri z'aba FRDC na FDNB. Icyo zari zije gukora nuko FDNB ziri aho ngaho muri ako gace ka Mwenga muri utu duce twa Bilalo mbili na Rusanguku. Hano mu gace ka Rusanguku no mu gace ka Bilalo mbili ni muri deployment za FCM 23, ariko mu nkengero zaho hari abarundi bari aho ngaho bari barabuze inzira bamanukaho ngo banyure Mutambala. Aho Mutambala niho hari ikiraro ndetse babashe kumanuka Baraka kugira ngo basange abagenzi babo bava Uvira batege ubwato bajya mu gihugu cyabo. So rero aho ngaho nibwo izo suko izaje kwa rugukavaringa cyangwa se ari covering fire kwa kugira ngo baharase bacana umuriro ku buryo bashobora gutanga inzira kuri abo basirikare ba FDNB kugira ngo babone inzira ibazana Mutambala na Baraka. Ubu rero tuvugana bwana munyamakuru, iyo mirwano y'izo suko yaje irasaba ubuhumyi mu buryo bukomeye cyane, ariko ingabo za FCM 23 n'amadubu zashoboye kuhakubitira indege imwe ya suko barayishwanyaguza barayihanura. Noneho rero ikigaragara muri zi FDNB habashijwe kuraswamo FDNB zigera kuri 42, izigera kuri 34 barafatwa, ndetse ariko hamwe n'ibyo nk'abasirikare hari abashoboye kwirwanaho baramanuka koko kuko bari bamaze kubona iyo covering fire y'izo ndege. Bashoboye bamwe kumanuka bagera ku kirara bamanuka Ibaraka kugira ngo baje gufata ubwato ku cyambu. So rero icyo nicyo navuga hano Mwenga. Gusa wari umuriro ukomeye, urabyumva guhangana na Sukoyi ntago byari bikomeye, ariko na infantry yari irimo. Gusa nuko nguko byagenze bwana munyamakuru, intsinzi ya FCM 23 iyo ndege ubu tuvugana aho ngaho muri Mwenga hano kuri Bilalo mbili na hano Rusanguru, ubu ngubu ibisigazwa byayo niho bijyamye. Urakoze bwana munyamakuru n'abakunzi bacu mudukurikirana. Ni imirwano yamaze gufunguka mu bice byose, abafasha kwarisa cyangwa se mu byukuri b'abarundi bose, ndetse indwanyi cyangwa se mu byukuri FARDC ntabwo bari kwemera neza ko bamaze gutsindurana na M23. Urucyura naho umuriro wongeye kwaka. Ni imirwano ikomeye cyane y'ama 23 ndetse na Wazalendo n'abamutwe bitasiye mu CFDP bihagaze bite ko M23 biri kumwanaza ko bose yongeye kwamana rwose hano rwose muri Rucyuro bihagaze bite? ese kwarisa cyangwa se mu byukuri FARDC baragarika kugaba ibitero kuri M23 bigenze gute? Bihagaze gutabwana ngo ibyabereye muri Rucyuro. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nuko twagiye tubagezaho mu makuru yacu twababwiye yuko ubu ngubu objectif ya mbere cyangwa se target yari ikomeye kwari ukubanza gufata umujyi wa Uvira, hanyuma izindi frontline ahantu hose ku mirongo y'urugamba imirongo nako intambara ikuburwa. Ni muri urwo rwego rero AFCM 23
yongeye noneho kubyutsa imirwano muri Nord Kivu, by'umwihariko nk'uko twagiye tubibagezaho mu ejo ku munsi w'ejo ibice bya za Walikali muri za Kisimba. So rero ibyo ngibyo rero ahangaha na hano muri Rucuru iri joro nibyo mbabwira ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye cyane aho AF23 yagabye igitero hano muri groupement ya Bukombo bagamije kugira ngo barase FRDC Wazalendo na FDLR bakomeje kuba muri ibyo bice. So rero niko byagenze, M23 yabakubitse ikibazo gikomeye cyane ku buryo abangaba ba Wazalendo ba CNC FDP barahunze, FRDC barahunga, abo ngabo banuze ba FDLR barahunga. Gusa nk'uko twababwiye mu ndangagaciro za chano yacu ntago twavuga imibare y'abahaguye cyangwa se abafashwe n'abakomeretse, kereka iyo mibare nituyibona mu makuru yacu ataha tuzabagezaho iyo mibare yabereye muri imirwano yabereye muri territoire ya Rucuru muri groupement ya Bukombo. So rero abaturage nyuma rero muri iyi mirwano abaturage bagize ubwoba bahungira mu duce kwa agace ka Ndondo n'agace ka Kizimba. Muri utwo duce dutatu rero nitwo babaye bahungiyemo kugira ngo AFC M23 ibanze irangize operation. Ubu tuvugana rero 100% Bukombo Tombe mu maboko ya AFC M23. Murakoze cyane bakunzi bacu mukomeza kudukurikirana, ayo niyo makuru twatanga ku mirongo y'urugamba muri Rucuru. Nubwo M23 yafashe umujyi wa Uvira, amahanga gahaguruka ndetse mu by'ukuri n'imiryango mpuzamahanga igahaguruka ndetse n'igihugu cy'u Burundi kigahaguruka, ariko kandi byongeye gukikije gikuba aho ambasaderi w'u Burundi muri Loni yamaze kubatangaza neza ko atari M23 yafashe Uvira, ahubwo ari ingabo z'u Rwanda zafashe iyi Uvira. Bihagaze gute ku byatangajwe n'u Burundi? Ku Burundi bwamaze kuba mudekarara intambara yari kuri leta y'u Rwanda, bavuga neza ko rwose nabo bagomba kurasa mu Rwanda igihe cyose bashakiye, kuko bashibashe kibitoke cya Rugombo mu mabombe yaturutse rwose Kongo mu Rwanda. Bihagaze gute iyi nkuru? Banza uyinjiramo tubwire ibyo Trump yavuze, kuko Trump nawe yamaze gushinja perezida Tshisekedi ko mu by'ukuri yamuhaye amabuye y'agaciro hanini ngo kugira ngo mu by'ukuri hanini ngo ahagarike intambara no kutaka bwa Kongo. Bihagaze bite? Ese Burundi byabivuga babishingira kuki? U Rwanda bihagaze gute? Ndetse naho leta ya Kongo nayo ibivuga iki? Yafusema ko iratatu bivuga iki? Byanga byakunda hera ku mpamvu buzi uhera kuri bino tangazo ry'abarundi. Bihagaze gute Bwana Nguga? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nabasha kuvuga nahera ku itangazo cyangwa se ku mugambi na propagande Tshisekedi akomeza gukwiza mu bakongomani ngo bazigaragambye bigaragambye ku bijyanye n'ari amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Kongo ndetse ibyo hariya i Washington kugira ngo ayo masezerano azabe impfabusa. So rero muri kwa hinduka kwa Tshisekedi buri munsi we ndayishimiye, ubwo urumva ko ibyo yasinyiye inzira yo kugira ngo abashe kubihakana no kubihinduka nuko yifuza gukoresha imyigaragambyo mu baturage b'abakongomani bamagana ariya masezerano. So rero aho Tshisekedi yongeyeho n'amagambo atari meza, aho yagiye ashaka kwandagaza Trump avuga ngo yarazi yuko azamufasha gukemura ikibazo cya Kongo, naho yamwisunze ari inshuti ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda. So rero birumvikana neza ko amaze kuvuga ayo magambo byabaye ngombwa ko Trump amenya ayo makuru, nibwo yatangaje aravuga ati ngewe Tshisekedi ubwe anyisangiye aza kunsaba ubufasha kugira ngo nshobore guhagarika intambara ishobora kuzavuka hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda. So rero ati ibyo ngibyo muri ubwo busabe yansabye niwe wambwiye yuko yifuza kuma amabuye y'agaciro, ntayo twamusabye, ahubwo niwe waje kuyadutsindira kugira ngo tubashe guhagarika intambara iri muri Kongo. So rero aho ngaho rero nibwo Trump yagaragaje ko yagerageje kuganira haba na perezida wa Kongo ndetse na perezida w'u Rwanda kugira ngo babashe gukemura ayo makimbirane, ati ndetse abasha no gushyigikira imishikirano ya Doha
hagati ya AFC M23 na guverinema ya Kongo. So rero nyuma y'icyo gikorwa nk'uko Trump yabivuze ati none igihembo nuko uwo mugabo atangiye kugaragaza yusonzeye amabuye cyane, ari nayo mpamvu twinjiye muri icyo kibazo kandi ari we waduhamagaje. So rero ahangaha ndakomereza mu nama yabaye ya UN y'umuryango w'abibumbye. Hari ibirego Uburundi bwareze u Rwanda bavuga yuko igisasu cyangwa se amabombe yarashwe hariya mu Cibitoki cya Rugombo ko byaturutse mu gice mu butaka bw'u Rwanda hariya mu gice cya Bugarama, ariho izo mbunda zari zishinze zirasa mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo abarundi bagiye bagaragaza mu buryo burambuye, twe tugiye guhina tugendeye ku masaha dufite, ariko amagambo yabo ibirego byabo bigenda bisubirwamo. Ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bwabashije no kugaragaza yuko Uvira itageze ifatwa na AFC M23, ahubwo ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zarafashe aho ngaho mu mujyi wa Uvira. Ayo ni amagambo mu muryango w'abibumbye u Burundi bwavugiye afitanye isano n'ay'ubutegetsi bwa Kongo, aho bwari buhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba. Muri izo ngingo rero Therese Kayikwamba nawe niko yaje gusubiramo agaragaza yuko imirwano iri kubera muri Kongo ari imirwano yashowemo n'igihugu cy'u Rwanda. Aho rero muri makeya amagambo bahora basubiramo namwe, kuko mu mvugo zabo bavuze ntaho bagiye bagaragaza AFC M23. Ibyo rero muri izo mvugo zabo baje kuzishigikirwamo n'Ububirigi ndetse n'Ubufaransa, aho uyu mudamu witwa Charlotte Soudin ni umudiplomate muri UN w'Ubufaransa ishigikiye ayo magambo ya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. So rero abarundi mu byo bagaragaje yuko bo nyuma yo kuraswa ubungubu bashingiye ku ngingo ya 51 ko bafite uburenganzira isaha yose yo kugaba igitero ku Rwanda. So rero iyo ngingo rero bavuze ko bizigamye, kandi iyo ngingo rero 51 ntabwo ivuga kwizigama, ivuga yuko mu gihe ugabye igitero ushobora kwirwanaho, ariko ntabwo ivuga ngo wizigame kuko bakugabye igitero ngo uzongere witegure kuzagaba igitero. Hoya, ntabwo ariko iyo ngingo ibivuga. So rero urabyumva ko ayo magambo yose bavugiraga aho muri UN ni amagambo yarari aho ngaho agaragara nk'aho nta shingiro afite. So gusa mu ruhande rwa guverinema yari ihagarariwe na ambasaderi Ngoga Martin wari uhagarariye u Rwanda muri iyo nama, yatanze ibisobanuro byimbitse byiza mu buryo bufatika muri ubu buryo bukurikira.